kuko nayo iri kuvugwamo ibintu byinshi cyane cyane tugendeye ku mikino yabaye mu cyumweru gishize aho ikipe ya Arsenal yatsinzwe na AS Bournemouth. Andoni Areola yamaze kubwira abayobozi ko atazakomezanya nabo umwaka utaha mutoza ikipe ya Bournemouth. Umuturanyi wari wizewe ko ari cyo yafasha nawe birangira imbaraga ze ni hariya zigarukira, ndavuga ikipe ya Chelsea. Imibare rero ngo iragaragaza ko ubu ngubu byagiye mu biganza bya Man City kurenza uko buri mu biganza bya Arsenal. Nuko naho ngaho bigereye muri championnat y'Abongereza. Niba mwabonye ikiganiro n'itangazamakuru, Mikel Arteta kuri uyu munsi yakoze ikiganiro mu by'ukuri kirimo kuvuga ukuri kwinshi. Nje icyo nabonye muri iki kiganiro ntekereza ko gishobora no kuza gukenera ibisobanuro birambuye kuri Mikel Arteta. Mikel Arteta afite ikibazo cyo kubura abakinnyi. Na nyuma yuko Declan Rice atagaragaye mu myitozo kuri uyu munsi bategura umukino wa Sporting, akananirwa gusobanura ikibazo cyakavuga ko amutegereje ko ku munsi ashobora kuza mu kibuga agakina. Kongeraho n'abandi bakinnyi badabarimo ba Bukayo Saka, ba Julian Timber bagiye baza kubera ibibazo by'imvune. Gusa yavuze ko mu bihe ikipe bigezemo ari bwo ibikeneye ko umukinnyi wese aboneka. Yanasabye abakinnyi ngo niyo byaba gukinira ku bubabare mukora ibishoboka byose mube muhari. Deus wakira ikiganiro cya Arteta n'abanyamakuru? Ngewe ariko ndahera ku ijambo rya waruhereyeho. Nge ndabona bikiri mu biganza bya Arsenal ahubwo kurusha ibya Man City, kuko amavuta y'umugabo nayamuraye ku mubiri. City iracyafite umukino itarakina w'ikirarane, nubwo ikiwufite ariko ntirawutsinda. Icyo ni kimwe, siko bimeze. Bivuze ngo currently turacyabara amanota 6 y'ikinyuranye hagati yayo na Arsenal. Kabiri bafitanye umukino bagomba gukina. Nubwo wenda Arsenal yakoze amakosa ku mukino wa Bournemouth, ariko mu gihe ikipe ya Arsenal yakwirinda gutsindwa nukuvuga ngo ni double chance. Shobora gutsinda nkuko yatsinze seziheruka yatsindiye 5 no kunganya bya 2 muri favor ya Arsenal. Siko bimeze. Ibyo kikaba ari icya kabiri. Icya gatatu ni inatsindwe haracyarimo ikinyonyo cy'ibitego 3 irusha Man City ibitego izigame, sibyo? So rero nkabona ahubwo naza kuza gusubira kuri ya deba mu myaka ya vuba nk'icumi heruka, ushobora kuba ari mukino ufite pressure kurusha izindi zose muri Premier League. Ya pressure kuri buri ruhande, kandi kuri buri ruhande, kuko ni umukino urumva City iravuga ngo tugomba gutsinda iyi match kuko bayitsinzwe byasa nkaho bibarangiye. Tugomba gutsinda, kandi kuyitsinda ntibibe bihagije, barayitsinda banganye, sibyo? Basigare bavuga ngo noneho mu mikino isigaye bibuke City ari umukino ubitse tutazi ikizavamo. Match ndumva ari ya Crystal Palace, tutazi ikizavamo, ariko wenda ukaba wavuga uti Man City ibyo nibyo yabifite apande yo kuba yawutsinda. Yego, ahubwo igishobora kuba cyagonga Arsenal kikaba ngo ese ko atari equipe wenda yagiye twereka ko ishobora gutsinda ibitego byinshi inshuro nyinshi, ifite ibitego 4 mu mukino 5, nubwo ariyo iyi season ifite match yatsinze ibitego byinshi, ko numva Leeds yayitsinze 5, ariko haracyari ku kigero nk'icya 65-70% biracyari mu ntoki z'ikipe ya Arsenal. Ahubwo amakosa yakora muri no mikino 6 basigaje, cyane cyane nko kuri match ya Manchester City mu gihe yaba bayihuhuye bayitsinze nk'ibitego 4, icyo gihe byo rwose nayo ubwayo byaba byarangiye. So mbona rero ko bikiri mu biganza by'ikipe ya Arsenal ahubwo cyane kuba byarusha ikipe ya Manchester City. Impamvu wenda abenshi babivuga gutyo ni ya experience tuvuga, ikipe itangiye kongera isubiramo ibyo yagiye ikora mu myaka inishize, n'ubundi yagendaga isigara muri aya mezi kwa 3 kwa 4 kwa 5 bikajya kugera bisa nkaho byarangiye bikarangira gutyo muri rusange. Ariko ku mukino wo ku cyumweru izakina n'ikipe ya Manchester City ni umukino ufite pressure yo ku rwego rwo hejuru, nge nuko nkuko mbibona. Hanyuma ku bijyanye na match heruka ya Bournemouth habayemo amakosa yaba mu bakinnyi, cyane cyane nk'umuzamu David Raya. Nubwo wenda atari kinini cyane yatanze, ariko yakoze amakosa yagombaga
gutanga igitego nk'amakosa nk'abiri ku buryo bugaragara. Umukinnyi witwa Martin Zubimendi twamubonye hakiri kare, abakinnyi baza kumukonsola bamubwira ngo uri mu biki, tuza kina umupira, bisa nkaho ubona ko yabaye overloaded. Abakinnyi baza kumubwira ihangane ukina umupira, nko ku gitego cya kabiri cya Alex Scott ahantu Gabriel Magalhaes yari asanzwe asohorera umupira hari Zubimendi yabaye out of position biba ngombwa ko apfa kuwujugunya mu buryo busanzwe, umupira arawushota, barawurekipera, batsinda igitego cya kabiri. Ni match yabayemo amakosa no kugera ku misimbirizo y'umutoza na game management muri rusange. Ariko iyo ndebye muri imikino isigaye birashoboka ko ikipe ya Arsenal ibashije kwirinda gutsindwa kuri Manchester City, byashoboka. Mbona bikiri mu biganza byayo. uwo ni Deus Edison. kuri ngewe icyo Deus akomojeho, amahirwe abahereza Man City bashingira ku myitwarire ya Man City muri uku kwezi, cyane cyane mu gihe iri muri title race, bakajya no ku myitwarire ya Arteta na Arsenal, kuko ubwo tuvuze Arsenal muri rusange twaba tuvuze n'abandi batoza bayibanje, kandi wenda hari ukundi byagendaga icyo gihe. Ariko urebye Mikel Arteta ukwezi kwa kane ukunda kwitwaramo, bigaragara ko winning rate ye ibiri ku kigero cya 42% kuvagira mu kipe Arsenal. Ukwezi kwa kane kuri mu mezi amugora kuruta andi mezi yose yabe aba mu ikipe Arsenal mu gihe cya sezo. Mu gihe Pep Guardiola we ari ku kigero cya 79 winning rate yiwe. Ukwezi kwa kane niko kwezi agira imibare myiza kuruta andi mezi yose abagize sezo. Wareba noneho no kucyo bivuga, reka dufate imikino yoroshye, impamvu niba ndibuze kudevia gatoya kuri Deus. Amahirwe nkamana ko Man City afite nukubera ko City impamvu ko iri mu biganza byayo nera asabwa gutsinda match zayo. Tuvuge itsinze match ya Arsenal, itsinze na match ya Burnley zakurikizaho, icyo gihe bazabanganya amanota. Ariko noneho mu gutsinda Arsenal twabonye ko Arsenal yitsinze akenshi ntisini ibitego byinshi, ariko City itsinze mu namitse twetse ko yabasha no kunyagira, sibyo? Yatwitse ko yanyagira Liverpool, yanyagira Chelsea ibitego bitatu, ari nabyo difference ifite hagati yayo n'ikipe Arsenal. Bisobanuye ko iramutse ari itsinda ikipe Arsenal ishobora kwikorora resultat yo muri ubwo buryo ya 3-2 na kimwe kirashoboka. Ariko iyo tugiye muri kuruse kuvuga ngo bagiye gukina no banganya amanota ari uruhare rw'ibitego gusa rusabwa, ubona ko mu mibare uburyo Arsenal irimo kugenda yitwamo ino minsi n'uburyo sitimo kugenda yitwara, ko tuvuga ngo City irimo gukora catch up, irimo iragaruka. Mu gihe Arsenal kwitwara neza kwayo birimo birajya hasi, ibya City bizamuka. Nkabona ko mu gihe cyose City yakora akazi kayireba gutsinda match bafitanye, igakurikizaho match ya Burnley, ubwo yatugize n'ikirarane, niho mvuga ngo biri mu biganza byayo ko nayo irasabwa gutsinda match ifite. Ntago bisaba ngo ari ikipe yindi izayitsindira, ibyo ashaka kuvuga. Rero ndebye imyitwarire ya Arsenal, hari imyitwarire ya Man City. Man City umunsi navangiri muri good shape kuba yagira iki ishobora kuba yakora muri mwaka, bikanagendana noneho n'uburyo n'amakipe barimo kwitwara. Noneho njyewe ku bwanjye ndemeranya cyane na Deus, kubera ko ntabwo Man City ariyo kipe nziza muri ino sezo muri Premier League kurusha Arsenal, naho bahagaze uyu munsi siyo nziza. Ahubwo aho Man City iri uyu munsi navuga ko ni n'amahirwe Arsenal yayihaye. Arsenal yayifashije kuyigarura ku gikombe, kuko niba ureba nko muri match 5 ziheruka Arsenal muri Premier League itsinze match enye zikurikiranya. Ubwo turabwita ubufasha bumeze nka bwa bundi bwatiza urugi. Hambe nibyo nabo. Uri bubyita ubufasha. Arsenal yakoze amakosa afasha City kugaruka. Ariko suko Man City ntabwo ari ubushake bwa Arsenal kujya gufasha. Niyo mpamvu nanjye numvaga Nasira akoresheje ubwo yoroshye. Si ubufasha, kuko bibaye ari ubufasha byabaye ubuvandimwe mu mupira. Oya, nyine njye ahubwo navuze ngo amakosa Arsenal yakoze yafashije, ntabwo ari ukuyifasha kubw'ineza, ahubwo nuko Arsenal isa nayo nk'iyari byahaye amahirwe City. Byayihaye amahirwe yo kuba uyu munsi ibona ko bigishoboka ku gikombe. Ariko iyo Arsenal idakora amakosa nk'atatu mu mikino ishize, ntekereza ko uyu munsi tuba tuvuga ibindi tuba tuvuga ko igikombe cyagiye. Niyita yakora kuri match ngira ngo ya Bournemouth na n'uyu munsi debate tuba tuyifite. Byari kuba ari kuragira amanota 9 batarahura, kuko match 6 wenda yitsinze, ariko match nazo ziri gushira buri. Icyo nakubwira, hari ikintu kimwe abantu sinzi impamvu abantu bajya bashaka kuzana ibintu bimeze nko guhisha ukuri, ariko Man City
yagiye gukina na Real Madrid inganyije na Nottingham Forest 2-2 yari West Ham ahubwo kimwe kimwe oya yanganyije na West Ham ivuyeyo eh ititsindwa na Real Madrid iyikuramo muri Champions League mbere yuko yakira Real Madrid retour inganya nanone na kimwe na West Ham ikipe ntabwo ari nziza ahubwo avuga ngo iyo Arsenal ishobora gukora rani y'imikino 8 idatsindwa uyu munsi baratwaye igikombe ariko nyine Arsenal ntiyabikoze nayo sinzi nyine nicyo ndi kukubwira ariko siyo wajya kuvuga ngo uyu munsi ngo Man City niyo ifite amahirwe kurusha Arsenal uzi impamvu umuntu yabishingiraho buretse reka nsoze kuko impamvu njye ntabishingira nuko mu mikino 4 iherutse City ntiratsinda Arsenal sibyo yaba Etihad yaba Emirates rero nkavuga ni niba mu mikino 4 iheruka City tarashobora gutsinda Arsenal kandi Arsenal kabiri imbere ya City why not tuvuga ngo City ni ifite amahirwe kandi itwereka ko mu mikino 4 iheruka City taratsinda Arsenal kandi Arsenal kiri n'imbere uko Deus yabivuze Arsenal icyo ishaka uyu munsi nukujya kwa Man City ishaka draw ikavuga iti draw dutsinda imikino yacu isigaye umukino tuzawuganiraho ufite n'ikinini usobanuye ahubwo nge icyo nageraga ngo nkwibutse nuko Edizo yari yabivuzeho mu mibare y'imyitwarire y'ama equipe no kugena igisobanuro cy'umwaka w'imikino aho bigeze ntago ari ku nshuro ya mbere Mikel Arteta bimubayeho aburi igikombe muri uku kwezi ni ibintu bisa nkaho bigaruka match irangiye ya Chelsea kuri Stamford Bridge abafana ba City bararirimbaga ngo second again kubera ko bo bazi neza what happened no mu myaka yabanje kandi noneho mu kwezi kumwe kuko nk'igikombe jewe mbara ko mu nshuro zose eshatu Arsenal ibaye iya kabiri igikombe mbara yashoboraga gutwara ari ifiteho ijambo ni cya 2023 cyo kunanirwa gutsindira mu rugo n'ubundi ikipe ya Aston Villa na Liverpool byayinaniye gutsinda kuko icyo gihe n'umundi Arsenal na Liverpool nizo zari zaragiye sezo Liverpool yatsinzwe na Palace kimwe kubusa niyo yari yabanje Arsenal itikurikiraho saa 11 itsindwa na Villa Aston Villa ititsinda 2 ya noneho City raza match yari yabe nka saa mu gihe nk'iki kandi mu gihe nk'iki niyo mpamvu umuntu ashobora kubigenderaho ko hari n'ikindi gihe byabaye akagira ubwo goba yes nta wambuye Arsenal upper hand kuko na City wabivugaga mu mikino isigaje gukina nkuko wabivugaga ko yagiye yitwara byashoka ko yatakaza n'ahandi ariko tuzi Pep Guardiola wamaze tufate nk'urugero bibaye ko agera nko ku mwanya wa mbere uko ndibuka ari igihe City yajyaga nko ku mwanya wa mbere hari umukino yageze kuza gukina Londres na Tottenham Hotspur ariyo kipe ubona iri seri ishobora kuba yamuhagarika uzi ukuntu byagenze ukuntu byarangiye ni City yakoze treble nyine nibyo ari gukubwira ntabwo City ntabwo muri gihe cyose ntabwo genzi Pep Guardiola wayoboye sezo nka gutya Arsenal yayoboye sezo igihe kirekire uza kunyibutsa igihe City waba wibuka yayoboye sezo kugeza nko mu kwezi kwa 4 ikagitakaza ariko uraza gusanga mu bikombe byinshi City yatwaye cyane Pep Guardiola yabitwaye muri sprint final aragiye nkuko ariko Nasiri ariko buretse gato ari ikintu kimwe ntari buze kwemerera uzi impamvu iyo abakirimo amanota 9 bidasaba nyine hari ukuntu tuvuga ngo bitari mu biganza byawe uyu munsi Arsenal mu biganza byayo kimwe nuko biri mu biganza bya Man City impamvu rekubwiye ni iyi nitsinda match yayo igatsinda na match ikurikiyeho ubwo twagira ku kirarane Arsenal itegereje gukina bazabanganya amanota niba yayitsinze difference y'ibitego twabonye ko ari bitatu byose bitubwiye bishobora kuba bitatu cyangwa bikaba 2 ariko amanota zamaze kungana icyo mara kubwira ni kimwe uhere mu kanya ku nkuru z'abakinnyi badahari ushaka gukora iki tukayibona Babukayo Saka Martin Odegaard na banyatakoze imyitozo ba Declan Rice n'abandi batandukanye ntibafite Hurrian Timbe kuba batakaza Timbe gutsinda match kwa Arsenal byabaye ikibazo Ben White yagarutse ku rwego rwe rwasubiye hasi ku buryo bugaragara niwe mukinnyi muri defense y'ikipe Arsenal uyu munsi kandi nayandi mahitamo bafite nitwirengagize n'ibyo bibazo Arsenal yamaze kugira icyo gihe City itakaza amanota yari ifite ibibazo nk'ibyo Arsenal irimo kwinjira muri uyu munsi byo gutakaza abakinnyi ubona ko ibyo mabakina bitarakunda no kwitwara nabi abona vugiraga rero ko City reka sozora vugira ko Man City ifite upper hand nayo nuko nikora ibintu byayo byose neza igatsinda match zayo umunsi ifite ntabwo ko difference y'ibitego bitatu umuntu yamaze kugukuramo ayo manota yose umbwira ko izaba ikibazo pe Arsenal yo iyitsinze nibyo nakubwiraga Arsenal biri mu biganza byayo aho yarekeye rero City bikajya mu biganza byayo nayo niho mvugira ko Arsenal yakoze ikosa reka nkubaze Edizo duhe facts zifatika utubwira ati dore
Man City ishobora muri iyi sezo iri gukora rani 10 Arsenal ntiyazikora ariko biratandukanye buretse gato ariko se winca mu ijambo okay nta kibazo winca mu ijambo niba dushobora gutinyuka kuri mikoro tukavuga ngo City niyo ifite upper hand bayirusha amanota 6 itarashobora gukora rani irenze ya Arsenal ngo ikore match eshanu Arsenal itazikora ngewe nabavuga ko ari naba ndi kwanaliza ibyo ntareba kubera iki Arsenal iri gukora match eshanu idatsinzwe Man City ntizikora sibyo icyo ni cyambere icya kabiri Arsenal iri imbere n'amanota 6 bafitanye umukino nta muntu barayisaba yo irasabwa kujya kwa Man City gukora ikintu kimwe kudatsindwa mu gihe Man City yo bari kuyisaba kurira umusozi tsinda Arsenal unatsinda imikino yawe yose kugira ngo yitware igikombe ariko Arsenal barayibwira ngo nganya utsinde imikino 4 isigaye muri 5 isigaye utware igikombe birashoboka cyane sawa kabisa kugeraho rikakomeye uremereye umunsi umwe ushobora kukugeraho ukumva musiga Barisa si musiga umwe ushobora kukugera ba wakwifuza gupfa Bose mwabyifujira Komera chikama kumasezerano y'Uwiteka gumamo Barisa ubukamo inwaburotsemo uyu mubaro ugiye kuzaruka nasiri iyi mibabaro ige zerano y'Uwiteka gumamo Barisa shikama kuvamo nyuma y'akagahinda saruka rwose gumamo muzaruka gumamo ubuse nibaruhutse bagiye kwiruhukira mwaburotsemo Rutsi Lamine Yamal umukiranutsi witwaga Lamine Yamal barapfuye ngo mwijoro rimwe bapfuye nk'umushikiriri burindwi kamwe ngo kagiye kwitora ntago nakoranye nawe ndakwitakanye 666 na 633 gumamo kuwi no y'Uwiteka mama ariko indirimbo yimenye uteko uziko ndongera gicu cyakiri indirimbo yango yitwa irarimbutse andikamo irarimbutse irarimbutse Barcelona irarimbutse yemwe ngiyo irarimbutse Barcelona irarimbutse kandi harimo n'umuriro irarimbutse irahiye we irarimbutse ayiwe data we irarimbutse Barcelona iragiye ndenye ndagiye mbivuyemo ndatashye yemwe ndarimbutse Barcelona ndagiye irarimbutse wikuramo ndatashye ngewe Barisa we ngorutsemo Firmino Lopez yanababaye ngorutsemo kandi baduye naruje ngorutsemo bahora batwiba cyakora bari kurira byo irarimbutse uzukurize mani irarimbutse Barcelona yatashye niko nizera ko tubanye neza aho twabanye Imana ibaha umugisha Nasiri tugene
sezeraho twabanye imutse yemwe Barcelona iragiye iyi ndirimbo niyo yakora yitwa verisiyo verisiyo ndabasubije cyane rwose ahantu hose muri korari verisiyo akaririmbo kanyu karamfashije imyaka myinshi cyane abagize korari verisiyo iracyahora abantu no kuri pasa muze kumbwira korari verisiyo iracyabamo habaga umukobwa ngo uzazize kuririmba twa Clementine twigendere na siri twigendere tubane neza no twabanye reka nza nkusiremi ariko wenda Emara itakuraho kuri YouTube yitwa ngo yaruhutse umusaraba ubaruhutse imisaraba n'imvune n'ibiti byose beteramo magorwa bani magorwa majaye turimo poyi magorwa ya turimo poyi mufana wa Barcelona wihangane waragowe wagorwa